Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong jami'im masyayikh dari telem pondok pesantren Somber Tombet, Timur Songai, sarang barat Songai, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semolja tuan rumah Bapak Sahmat engki seamponi bekelen sarang selerana Hadratal Fadil Kiai Jazuli Dasuki seampon lastare apareng sambutan tor dedebu hikmah malar muga dadi ilmu manfaat tor barokah. Sedaja para rabu, para beleh, para tetangga, para undangan, hadirin, sebagian hadirat, alhamdulillah, berdegi ya binin. Semalar muka sedaja nasi hadir, semakin perpan panas, dari ganti nas warga kulaku. Sesa-sosa dari babunga abun Allah, sandik jad hajat dari paring nataka hajat. Acara semangken tau sah pertama-tama abid dulu lah lekas ini pertama ngki panas di pada ngki gula tak bate pada kipas maka usaha tahu gini ambian tele tak tahu saya kepai mana kan seporan ngki para rabu na patelilah akikah panikah walimatul akikah. Mun akikona kak dinto jelas hadis keng walimah na kak dinto reng-oreng po ampo ki banyak pertanyaan pok bodo masa Gusti Kanjeng Nabi aja nguncong ki bodo boy mon cok nabi lambok tak teman aja nguncong mi pas semangkin bodo unjongan cok gun geka tak pahle tarantaraki le sabok ke rumah-roman oreng samana kah makin gula matorah malih jelas. Dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah pada kalimat ketika dintoh para rabu. Lah niki cocok nih ya, kamu tukang sarang nih. Niki coba tambahi boleh malaman lah pon enggak nih kamu. Niki mohon saya ngajak over boleh. Gula tarida embu. Lah ngani ke nyaman nih. Tadi saya biasa baca 1100 satu. Ni ser sih bobo. Bagi tak terocan mau baca kapi pelengan gian nih. Wah. Asy-Syafi'iyyatu qalu tining satajana ulama yang menganut madhab Imam Syafi'i berpendapat yusannu nikah hukumah yusannu disunnahkan sun'ut ta'ami apa dijajan deeren gini kawan ini nyaman gini kamu ya saya tak gedenten tore sampai ingat ke Roma ini ada temu dekian tapi para rabu badi namung sunnah apa di daerah tapi sesunnah juga wadda'watu ilaihi ajang unjang orang kanggo ada daerah berarti pada sunnah nanti kah ada apa daerah sunnah ajang unjang orang sunnah. Bila sesunnah kak dito bapak inda hadisi kulli surur
eben saben deteng kebungaan. Contohnya, ini gun contoh, deki banyak macam masuk nih kawan. Sawaun kana lil ursi, bagus keng karena makabin anak, atau akabin tibi, jadi tibi na, sobung omor rajina, akabin boleh, pas selamat. Sini, sini, magilah tu selamat sih. Kerja amantan ning kuadi ini, ampun, todus ke kompo. Nah ini kon lah selamat. Mohon. Lil ursi baribon au lil khitani kota baging nyonat asonat tibi umpama bukan iki mak bede ki ae rek raja sunat mungkin buru masuk Islam. Saya rasa sunat ki kau lagi ya kan gagak nih ka dadi umur sebidak ki buru masuk Islam sunat pai selamat di alhamdulillah lebur sunat selamat ini kan nikmat terbesar iki pon senomor telo aulil kudumi minas safar otak bagi buru dateng jalanan jauh ajunan mios Malaysia sukses Cooper selamatan katanya boleh wa ila ghairi dzalika mimma dzukir bahasa cepat tengah nikah dan lain sebagainya. Dia letak repot maknanya berem lagi dan lain sebagainya. Jadi masuk nih kak, masuk selamat dan tak ada nikmat sepaling raja ikan di orang sepo ikan di emba kecuali andi potra ben kompoi dari saking pungan abara rabu makin ngabi abarempah elaban buktena mun hataman Quran keruah makin ngabi abarempah 3 juta benten-tenten 5 juta benten-tenten 10 juta bencerana ikan beda kan lagi 10 juta bencerana ngabi sagami juta ben selamat na 50 juta ben selamat na elaban mun urusan nak foto keng mun SPP tak maja kurang ngaji nama pah beda milo embi tong ada engki kan engki bodoh orang nang gak boy sampai ngabi 200 juta rabu sarang kiai dari berdompet ngabi berempah 200 kiai persediaan kiai engki seneka boy tos seket kapiaki seket sebab ke masjid mun tak bah ngocah tikel gejak lain kiai kipang kiku laku tak bisa dan karena orang adi anak kan itu berengkin masuk akal tak masuk akal kutuba masuk orang jadi orang andi anak nih kayak yakonin tak yakonin orang sepolah ke nasarang orang sepo bini nah kak ditopak kun langsung andi telok sifat si asal tak andi pakun andi nama tong takoan pas 2 jen gendeng telok jen jerek nikah Imam At-Tirmidzi gini saya debu jadi orang yang di anak ini si asal bengalan pas takoan si asal cerdas sebagai muslim tukang pidato mencoba anak bodoh bener si asal lampe cerek bah mencoba anak takoan nikah tuan rumah semakin anak apa mak dulu nguncung cek bunyak dulu cek gun walimatul akikoh dari bunga si nomor 2 sesang duh tang anakku laku takut tak deti apa dari deti ring mulja dari lanjang ngomong nikah apa kejauh manusia gula buru semakin beda selamatan anak pak raja nggak mana entah nunggu gula nikah ajar amat coba Madura luar Jawa benar tambu sekali estoh benar tambu sekali kita tambu kenggu lagi buru namo makin nih selamat dan gun melangare makin serajo biasanya komandan buru raja molot raja kenggun makin buru antik makin nih ikan tun anak apa bapak Sahmat mak sampai rangoncong ajunan benyangan dari bunga sosa nama apa anak seyempen ibu sertin karua bararabu dari bedeti nak foto semulja lanjeng omor sesalihah kulaku menandi laki andi ada sesalih kalaban ngatorin ajunan setuju saya hadir
ane kan susah nih takoan malah mun lahir kadang ki ya bos ini kena kepi pas takoan tawakal bekorang paham wah pas sekolah jadi ku laku takut tandi saya kakan tak elang lah tawakal lah mun tandi ijazah apa saya kakan takoan padahal abad negara itu pun duk 10 tahun dah tawakal lah tak apa tiba dak demak anak kau mau nak bin marin pak nemu saya ke belanja terus begitu leres napa punten kan mangkana paling saya ni akabin ke Madura kula ring Jawa ring Jember kula kayak akabin ke Madura anapa duripe lah kamat tua duripe lah kamat tua tak oleh pindah dapur emat tua semakan ni bimat tua tay bagi atana tibi tay bagi anapa dari ko batera matuah tako anak ben mantoh tako tak ada seder ya kan bah kau rogoan mantonan apa kakan dah bodoh denggat deng matuan mentepak kasih open terus ke rokok diberi beda rokok ni kok duh apa boleh ada apa saya lagu kau mau tak yang bek lockdown dengan dulu ya ya ada saya kan aku kenapa saya kan aku ini robot orang matuan ini ganggu landi anak lo ni kak hebat ring betul diri koba dia takut senomor 2 kak ditobar Arabu dan putu mau tepak ke urusan anak putu andi anak laki bebini pas tak kebecian pak kabin pakai lar pak alim ya walim lah hebat tukang wirid pak beda kiai kenapa dukun gitu dari mana manti kiai terus keng tak bojong padah lah tak milih makin tak bojong padah kur sebenting kebecian butuh pak tepuk serah anak mula anak bang ucap melihat sepeda sedikit kru lengan saya meliaki buru meliaki jen buru tuh jangan putu pun ke anak putu tapi leres sih putu pak mangkan mau nyamaring sepo tak tahu mana di napa sejak pun ulama tong setengah manusia satunya lain Nabi Muhammad lain untuk umat tong setengah manusia satunya setak toman ereh bahkan teroba dak setong orang sia lebihan ben abana kun setong serah ring tua mun lain tak bisa ayo lagi empian nanti toko bak ada sampean toko nama lauk derajat na berengkok tak bisa je malah mun jan derajat na lerek di meguru naru Akun, ya mak Joko Ojo, jauh gulu pernah tekenggi. Akun, mak tang di mak korang pelanggan ni, atau ni akun, buh mak buru desa kepi ni, akun, mak ini, tahu ning mun tukang pidato gulu tak ning tak bantah, bulan tepak gede gula ni kan, tak kau tepak gula ni kan, ya jangan orang ruah, mun tegang rojak akun mau sono pada tegang. Iya lu weh deh tahu siapa lepas tahu sakit jeng lanceng tak lepas deh Allahu Akbar yang ngulentan malah gula mangken pada enggak sejak ke kiai para penceramah sedo gula nyoro ngiring kiai terjun kiai tak mampu saat latin masyarakat dulu tak mampu kiai ngiring terjun kiai tu orang kiai berengiap tina sini ke gula kisatar sedo ribet kiasan huda sedo pakai TV ni gula tak mampu nih alpo nih tak melo saya budi nungguan ni kak gula pada kantong mari ini kakak karanganyar kir papas nih mole tu gua waling leleng mole orang yang tedung ada tak bisa madar maka bisa jadi orang ini kata ning mak tamak betul bagi-bagi apa ongguan nih wah bodoh setong orang umpama ngak kulen nih kak pas ki nyarang ki nampak na orang apa tak milu selain ni Allah api dah tua boy
Mun perlu kok takok orang semintai. Bama minta ring gula-gula tak bisa. Empon, mate maren dikit. Oke. Jadi bang ngocok, duh, ampun ge. Empon. Jadi meletak ke TV, berarti. Keun seta air setong. Napa? Beda ring tua ere ke anak, beda. Hubung. Putra negara ditompa mah, anak gula laku. Jadi penceramah terkenal, lebihan ban gula tak air jangan bunga. Leres. Ajunan pengusaha, keng ternyata putra ajunan jadi pengusaha hebat. Ajunan tak air tak bakal, jangan bunga ajunan. Leres gi. Makin letak melon apa? Napa melon apa? Mun dari anak aja cerai mun kering tua. Mun ring tuan di otang ka anak, kun tak taki benar. Keng mon anak di otang ring tua tak ning taki. Bah ngocak dujak ke anak kira pikiran ni kuah. Dujak ke anak kerenan. Mun din TV. Leres. Gula matur ke bapak kan toh. Tikal ke bu ibu gimana ajunan minabi andi tanah pak sampai 4 loke otaba 1 hektar. Cek bagi kapi pak. Kare dulu ke tekuk tibi. Potrana kayak itu bang ngocak guru apa? Lana deki kok mon mate lah buru kala. Kok mon kering bentak kering nyumpeng gitu. Oleh dim kocok. Kok mon pas sampai mari tok betok bah oleh dim kok na. Tina dari jiriah deki lah kare lah kala. Jaring kok ala kok di kok kuiba na kapi. Benih kan kui kok senik mah tak milo tan. Tamil loh anak aku lah teloan pai melaki sepeda motor kapi haram nane ke masjid acer ga lah keluar kapi sepeda na giri condi gula iku ada kita mati ka pamati boleh jadi panjenengan jak bagi kapi empon kene seren anak nyumbang 1 juta sing ngebela dadi sakampung sombong nening 1 juta segala tadi sekampung keng ring sepo ngabi 300 juta tak sakasa leres magabin potran ngabi 300 juta tak minta belisan sepenting potran sega 2 kak dinto ampon tresna kulaku mandi pastas kita sakit sini ke keruah kudu pangocaring tuan ponalah padahal kita majar tangga leres ini kering tua di kering tua pangkan mondreng tua gak dito pada rabu anak gen keluar gelak guru sebini guru gen keluar langsungan diicap kak napa fitnah apa fitnah nih ujian anak di gen keluar langsung icap benar Allah ujian serabai potran serabai bawa komun ki anak ujian kanjeng Nabi pernah setong bekto pada rabu kak dito beliau kak dito berpakna morok kesain nak dito berpan morok ning hadis ka dito pas beda kompoi Sayyidina Hasan wakila Sayyidina Husain kento kan kui gamis mira kak dito si aja magamis tepel kot kapadana labu ama kanjeng Nabi kento toron dari podium toron dari mimbar napa pak epon dud saknya makompoi pas sabak ning jajuna pas ada bu kanjeng Nabi sadaqallahu wa rasuluh innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim leres ongku dabuna Allah sarang utusna Allah bawa ongku pasteh harta nabak nagapi anak nabak nagapi ada ujian hari yang kok berpan mannya mana morok tang kompoi labu usaha ambu morok kan bagi bejang dan kadang bahambu nujak yang nak ini bah masuk gelem sarung apan bener marok yang ngempon jagir giri guru yang terus tahu ke aslina Allah tining nak gini gak dito berara bunget nenget modal montak yang bersabar thank you montak yang bersabar saya maring sepo nget nenget nak dito ya tapi selaku ring sepo kudu paraten gak di paraten bapak dan ibu maaf pak
Watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada. Nak kana geni mun petekuk ke bapak na tak kira abid odi. Penting lagi jalan. Nangis mulu. Nangis mulu tak buambu tekuk, Bang. Terus. Mun ibu enten sabar ding ding. Ke mun lesok kok takok, Bang. Tedung beda baung. Menipu deh. Beda baung tedung. Bapaknya dateng sambil abatok. Wak baung ada dateng. Allah. Mangkan mondreng sepolah kek tak bisa dan. Dua berpan makani manok guru ning sini ke guru. Anan dateng. Di matang tas Pak. Kikir Pak. Siapa saya sekolah? Padahal gun makan di mana? Siapa saya sekolah? Tak tahu ya Pak aku apa? Berarti bapak saya nggak nih kata Pak ke bapak selebur ke mana? Nah sampai kikir kau len mana? Nah kan len mana doh? Keng pun ibu masya Allah luar biasa arah. Coba mun pengajian paling rame bu ibu, mata rame aja nyambi potran. Masuk keluar beli pentol masuk boleh. Teti mon lemon pada muslimatan ditanya lagi, berapa isen pengajian kok pada tak ngerti gitu. Harap aja dengan anak nangis. Padahal ini nangis suruh kayak ngembun pada ngambung pentol gitu. Allahu Akbar. Ay, ibu coba boleh nggak? Coba santai Pak. Pon, kita lanjut. Kuni serana panas deh. Nak foto kak ditok ring sepon nalikan andi nak foto jan jerek Bas jan jerek mun kebutuhan anak kapiaki mun kebutuhan di luar anak tak kesokan dah kak ditok para Arab teti mangken Pak Ahmad kak ditok sampai andi potre selamat tiga ditok padeng ampun samangken mun urusan anak pacet kapiakin karena si hanya ma anak gentong na ate mun urusan gentong na ate ada cung bungaan ketembang anak ada cung sosaan ketembang urusan anak. Masuk ke jeding, buka sarungah, buka saleber, lah masuk lah mandi ya, deg sarang rajina, keluar, apa? Wah anak, wah tabrakan beri berison, alunta, mayuman mangkata, sarung pasang gelu, lah kalau pai berarabu, kenapa? Karena mina bireng sepo anak ikeding tabrakan, sifat deng ke mata, ingin bangen, benih beres Pak, mate. San ada Pak gabari sepotran apa kok rokokan Pak kok rokokan apa aja kundi kok are mau naga nagur tahu jadi rumah andi anak laki ibu nak alenteng kadojo kalau tak pulang tak tuli dedeng telo manem pada dedeng potran apa bu mata tedung bu tuh cong kok kepikiran mbak nada emak mulai gelap apa masa susah jang kok orang laki tak kira ngandung tak kira ngandung mau ngandung ki ay lu mak gelak dah iwan bu letu ya ternyata sih nak time santai tertak masak nasi kemarin ada bosan kau tu siapa gini kau paling raja genjer nak gini tak kira benda gini ketan saya berkat jadi tak kira benda mana dah ada bu nah mungkin masuk ambon berarti terlilah sun. Nah, tadi aja ngojeng orang sun. Nah, pon lanjut. Mungkin masuk akikah. Bapak, Ibu. Bada ulama mujtahid mutlak santren Imam Syafi'i asmana Ahmad ibni Hanbal. Keng gula mak keton gak ulama lambok ki wak ki. Iya ini. Ini dulu. Mak bisa yo. Santren tak pada pendapat bi guru nama pas biasa ayo ibi tong bi gula Imam Malik guru Imam Syafi'i dan Imam Malik sopu tak usah maca konot Imam Syafi'i muridnya Imam Malik njan jabun Imam Syafi'i sopu nama maca konot Imam Hambali Ahmad ibni Hanbal santren Imam Syafi'i pas ada bu dalil konot tak kuat marah
mak bisa dia mak ridho deh kan mun setia bos tuan raja ya ya ini setong bekto Imam Syafi'i asolat pak asolat di kamar ke asolat ning masjid Abu Hanifah di atas Imam Malik Abu Hanifah jepon Abu Hanifah Imam Hanafi mau apa jeng sopu tak usah konot pak apa jeng Imam Syafi'i ngimamin saya budi tak kerja pas tak maca konot pak saya budi mak ke Imam Syafi'i tapi pendapat disuruh konot mata konot pakun lastari ngolok salam tegur ajunan tak mau konot iya harap bah mata mau konot jarang ajunan pendapat daripada konot hari masjid sapar Abu Hanifah berapa pendapat tak ada konot tak ya kok konot hari nyaman dah yo bunyi pateng kata sendiri mau ada ini lagi boleh ya boleh imam yo malean ro malelek ro ka mana kede jibar keng mun gue dengan kui konot keng mun ning Mekah gue tak konot ning Mekah Madinah gue ben tahun ke Mekah keng bola na corona re bangken gue istirahat gue lebih di Mekah dah tak konot gue ni ro geni gue dina di mah keng alhamdulillah mak bila mulai bah gue lebih biasa tak konot wangi mami itu mau tak konot gue kerja mak mau ibu di subhanallah aduh lah tak konot ya lah gedung biasa kok ya kadang berapaan kan ikasa ibri kesempatan konot mending Mekah bek abid itu jadi boleh kadang konot ya kadang tak konot noro akid ya boleh ini santren Imam Syafi'i nyaman Imam Ahmad ibni Hambal Imam Hambali jangan dengan tuh setong bekto asolat ning setong kenangan sip tempat sholat agak dito semak ben astana guru na sepu akon not pak akon not padahal gini pendapat tak akon not pak ledoli anu tak kerja belum dan makmum ya makmum kan tak mati alim kan jadi mondeng tak tahu kan teng medeteng akhirnya ajunan tak akon not gitu ada ajunan akon not gitu dek berapa bejepon ajunan tak ada konot sepu iya bapak konot dina di astana tang guru ya Imam Syafi'i dina tebun Imam Syafi'i pada konot engkau ngargai kok lebur mun sini ketinggi lebur kini nyaman lega dada aduh letu apa letu ibu Allah aduh diri panas paling korek letu gini ketinggi enggak kan ada korek kadang letu kan panas gini nih ya Allah mak bocor tangki abaan nih kebaina Allah tangki jangan letu gitu jangan wak korek letu kok gitu abang kita lanjut tanah apa terus ki apa tore orak pun panas mah gitu sampean je anu sampean ore lanjut enten gue ajak kun tamoy pak tamoy lah bacan tuan rumah keng tuan rumah ndak ada soruan mak beni tuan rumah senyoror kibon ini lagi kamu tuan rumah budi kasen kamu Pak Sahmat kok tak tahu kamu anak-anak oh panjenengan Allah kibon mak budi polambi yang senengku sarang langsung Allah tuan rumah jadi sabar je nah mak apa hebat tujuh ibu tuan hebat gini lengan lain gini on lanjut para rabu akikoh kadito Ahmad ibni Hambal kadito santren Imam Syafi'i periksa ni putrana bah apa nak abdina terwadanya apa mon beda orang di anak bah iya terus tandi bese bah siangi kana anak berberema kaima ango ba nginjam obang pas ke kain otaba dan te andi nobang ngerti dari madhabuna engkau kita toman manggiin hadis karena itu hadis andi kitab nyaman al-musnad andi kitab nyaman al-musnad beliau al-musnid beliau muhaddis beliau ada bu
engkau kita toman mangkiin hadis setegas hadis akikor ya. Maka engkau andi pendapat lebih bagus nyari tangan kanggo kayak anak. Joki dan teh andin bese. Keng muni Madura biasa nih dan teh aki ka Pak Polo are. Biasa ngan betong are. Walimatul akiko ban walimatul tasmiyah nyamain yang beli akimbi bu negari itu segelok si gemporo kundul kepi padeki pas gendeen emas oda bapera ya toh beni pakai ketok ngagel kundul bah kundul gini agelan lay pa keluar bese boleh bagi muslim engki wan jagun ngabal lah kayak itu kayak kain ana apa maksud nikah nih pedang lagi kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi nak kana geni gak ditoi gedinakin kok tu tebus kelaban keka panjenengan mun nandi bareng mun disabek ning pegadaian mun tak tuli tebus elang Pak pocur Allah beni pegadaian pocur elang jan King Allah beni pegadaian pas sampai Imam Ahmad Ibni Hambal ada bu ari aku laku mun anak naria sepok-sepok na teti orang saleh pah masuk surga sandada pak ke akhirat ku laku bapak tak bisa diberi syafaat tak bisa tolong iban putrana bila anan gak dito kita kai Allah pas berada bu boleh di guru dan gula lamba ada bu sini kak asbana Ki Haji Nur Khotim Zaini waktu ngajar tafsir pas ada bu sini kak manakala di antara kalian yang saat ini sering mendapat musibah ya kok kita mari setongna kita mari setongna kita mari setongna sambil tajaki garing sepona mungkin sambian kita kai teti orang kita kai ini ampun aja musibah keng monreng lamba po sepona benya wat kai benya makin saya bapak makin gula pada tak temu gitu keng mari gula bon takut tege kai tangi ngamon lamba tegi bajak melas je pon lamba ni semua ambi melara tegi kaki dujak terus tetemu ben nasi pote setahun sekalian ni kau lamba Allah leres iki kimak cerdas selamba bajak nasi pote setahun sekalian kan tak mati andi nafsu lamba magi SR kalah lema iba polong laki bini ada napa ada iba main mantanan suruh apa long tedu tebu mangken kelas 6 pas papolong wassalam bang wassalam anapa cerdas kelu nak kena makin anapa mak cerdas doer nagisi na banyak kelu napa saya tak gizi makin mangkan mau nak kena makin kita sepo penyakitan pun sepo gogok jok nasi tenggang ni ini memerungkih dia mimpen minum mak pah boda rengi nyemak ani ke bapak sepo jok sehat nih Allah jok tada aja rada rokok ndek beni lah ada penyakit jantung mak nyemak do rokok duh ya Allah cek sampurna sampean Pak terlanjur ngomong sampean boleh tu aki jengki menodok aro bapak ternyata bahagia tidak harus mahal ternyata aro sih insyaallah luar biasa tinggi kaki nyaman alhamdulillah awak bakal wale temu sane kocak ben kana rokok apa gini nom kok mak ben tak merek yo sebenting ngokos yo nah kana mangken mun tak surya tak ro mun tak ju samsu tak ro metu sapo ya adik sapo ni ana pemasrah kenapa mensyukuri apa yang ada dan tidak pernah berpikir sesuatu yang tidak ada aunggo mun sepo ni mari ngare sampai naletom nom-tom ada letak ingat apa segala sebenting beda kopi mewah aja Jokowi ada tak ngiding kabar aja berapa martaruan marah ringkat toy di mah beda maskeran mulai riberit ada tak ngiding kabar aja berapa aduh jaga jarak apa
Ada jaga jarak lah di makeneng napa. Allah sedang mikirin, aduh ya Allah. Aduh, gula jek lewur, seneng pak ngapa sampean pak. Tenang. Malah montar keonjengan pak ngocak. Kulami beda setanda ke sate beda naik. Kan mun mangken kan banyak tanda ke sate, tanda kan tanda penyakit. Mun sepo nang tan. Kok jadi sedan ter ya. Allah, bunga. Panjenengan. Kan nih saya kada bu tenang nih kenapa? Muntro tenang aja wan kan dia apa? Abdullah ibni Mas'ud ada bu, nih kan? Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauhata firridha wal yakin. Adil Allah nih kan senang nih kan diri mobil, senang nih kan diri compok. Orang nih kan muntro senang kan tenang tong parida ka paring Allah. Dua, payakin jak badak pe tolong dari Allah. Lah tenang dah. Mebah mikirna alpat. Pada ban muslimatan Nahdlatul Ulama, rumah lebur ngabasaki ya Allah. Jak numpak pickup sambil gelaan. Ngara numpak pickup terasa alpat dong ngara semidel beneran ning. Si nyawanong. Allah luar biasa. Ternyata memang bahagia tidak harus mahal. Sandi apom guru pak pom bensin susah guru nih. Susah. Setoran apa susah. Ambian. Bade maleng tak teman wadruwat mak pah maca doa anti maleng. Dua apan saya kalah. Dung wah. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Kau lewat mon kan Nabi Isa lah, Nabi Isa ni kita tandi compok kan, apa? Compok tandi, tore. Kata edungan tandi. Sarang Allah wa bereksa ni. Isa, engkau ni serga Isa ke nama marah minta apa? Benar jadi tandi Roma, tandi kata edungan. Berapa Isa? Napa Nabi Isa? Sobung compok saya paling lebar kecuali keduk napti ni. Apa? Di Isa. Pokok ni beban langit le compok napti na kabeh. Sobung kasor saya paling genteng ben lembut kecuali ni napti ni. Di mai. Kak masih gitu. Ada. Mun baaban kan makin jak nak kena makin mun tak spring bed. Mun tak nyelem deh ya. Kan bakal jaga nata babas. Makin asi apa bareng. Mun sering sepo alhamdulillah barokah. Tanah kantor ni makin padang berarabu orang tak patih banyak siandi ni barokah pak mai bangki ke muslim saboran tak langkong mun pator dia japo corona saya japo ria lah anak maskeran beco kayak ngapa apa mak selamat baro ya ambo mun lain ngitek nih banyak mati ngitek diri takon sambian dak takoma nyemada alhamdulillah luar biasa wararabu nika mungkin barokana orang semak ke Allah barokana abak kak dinto tetireng Islam barokana amolot kak dinto insyaallah wakun selamat pak selamat tikal bila mulai laku kau leban panjenengan kun nyambi labun tak nyambi apa aja mebah nyambi Innova ada anan jabun Rasulullah tunya nabak na jadi seburu ke masjid kok saya sedekah aki tunya nabak na jadi seburu ke madrasah ada kan seburu ke sedekah saya sedekah di na jadi ajari tunya nabak na bon Roma apa ro kapiro beni tunya nabak na ro tunya na anak nabak na dadi mon sampean saya sedekah saya guru tunya setelah juta 400 juta 500 juta ni nana ro ka ki gering lagi bagi ro saya nggak sabar di laut tangdi senik kebon anak kanula ibu nak jual sangkol bolan tak noro anak ko jadi yang kira tining bapak seterusnya waduh ya Allah alhamdulillah doron lambo awet pak make orang awet dorna awet teluare tak baru je orang gua kuy kaju nggak kas mangken kompor gas tet
benih kuna tetan mangkin ngecopaki etina bah semi nyongok sinetron pahamunyi tut masalah kakak seteruanga malolo bade mijik jer para rabu anga makin 15 hari anga kencak kakan ja moros pak kok male bur bagelan mana sekemmo jadi sekemmo jadi Allah matro kenal aku akhirnya ngajari Allah luar biasa men lebur karena lambak pada debu mon lekas olena lekas patada nah bener kan gedang guru keburu gelu si abu keburu saya poger kan nyior abid si abu di mah beda kan nyior poger montak tampor gelap wal qasda tablugu santai-santai yang penting sampai mon laonan mulja sera sepur kak sepur guru paling coba kak salah lanceng ke tibi badannya beseh jalan beseh tak libur saka jalan laonan geng sepur hebat kak selain mon mangkat dalakan mangkat kada engkau nanti jadwal kok mon kol betok buat nalakat mangkat kada jadi laonan ibrin aspalan tanda istiko mengalak badan tak patile tolian ke tetangga sepur laonan gredek keng ya kak mon gadung mulja mon pada sepur lebat mobil sedang genteng ambung hormat kabeh ning dei magi alpat taro dei ada ente sepur lebat hari ya mon online laonan mulja kak mulja labas sepur jadi terus tawa muntak sepi ya ayo landu ni agak baik lekas kak keng mun keres kak benih keres mangkinan keres lembek le mun keres mangkinan kan palongan lekas kok ini kak mun keres lembek bodoh 3 tahun buru tadi sekalian bentapan tegi keng mun landu 3 hari mana ke landu keng berhubung abid dan keres kak setetia masya Allah mulja keres molja bila kepada komantanan penyongkel ada yang nyongkel landu jangan keren akhirnya boleh bu kemana bu nyongkel keren Allah si landu niser ning palanduan niser ning beda celatong duh ya Allah pacet lah senikah kamu kas lekas geluk ada boleh nih pang nih besar nih lekas nih di proses togel jaga keng mun saya berdiri kiri ring bebini roh sini ini abid roh kesadaran agak boy diri batangan ki pentong mari pentong pakai yobor mari yobor pakai ilek palek pasti di kiri jadi jadi siapa ibadah ide mas saya mau dari di mabuk di lawan na sudah iro dan mabuk ke dajena sudah iro aru larang begini deh iro apa mak larang proses abid tetipun abid proses larang Gusti Kanjeng Nabi oning panjenengan berempat proses Nabi Muhammad sayyumu maki teti Nabi mulai kita lahir alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang yang selama diberi kitab engkau Taurat Zabur jadi kapi kenal ke Muhammad pada ban kenal ke putra Nabi jadi mau tak kenal ke anak Nabi kenal apa karena sudah diumumkan Nabi Isa mengumumkan Nabi sebelum mengumumkan pada Nabi terakhir tapi ternyata Nabi Muhammad tidak langsung diangkat menjadi Nabi dan bila umur 40 abid proses seperti Nabi umur 40 mari umur 40 Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah tapi banyak menang 10 tahun di Madinah alhamdulillah pas saya para Rabu berarti 13 tahun Nabi Muhammad dakwah kak dinto buru selesai sampai wafat Gusti Kanjeng Nabi dak gratis pak keng berhubung oleh nama las oleh nama larat Nabi Muhammad oleh berjuang Nabi Muhammad oleh berkorban Nabi Muhammad sehingga beliau menjadi pemimpin saat ini tidak tergantikan sampai hari kiamat
dan kesuksesannya tetap akan dikenang. Bahkan umurnya paling unik satu-satunya Nabi Muhammad. Lain aja congoh-congoh. Tak bisa. Bila mati ongguan. Tong-tong bah, dua hol bah. Nabi Muhammad ning 1400 lebih. Ya, ki Maulid lahir mondolo bah bila saya raja dia. Marah. Babada ring tobote bangal mabangal teroh ngahol na Kanjeng Nabi bada. Para tak pati apa eres juga. Mayumun ngahol na Kanjeng Nabi. Sebada nama? Lahir. Lahir mondol. Pun tahun lahir. Pun bulan monot lahir. Hari ini bulan monot dah Rasul. Ya lahir boleh. Bila seraja dia. Sehingga umur Nabi Muhammad pakai kebai sumpah ban Allah. Kata apa? La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umur Nabi Muhammad, kaum Nabi Lut dia mabuk dalam kesesatan. Umur Nabi Muhammad ikabai sumpah. Biasan mari ikabai sumpah ban Allah barang mulja. Watin, wazaitun, waturi sinin ni mulja api. Wa hadzal baladil amin, Yasin wal Qur'anil hakim. Wadduha wal laili idza saja wal laili idza yasha wal laili idza yausha wasyaf'i wal watr. Kak dito barang mulja api sikabai sumpah. Termasuk umur Nabi Muhammad ikabai sumpah. Apa? Unik. Mun gula ban sampean sobu ngomor ada cek tak ada. Ada. Bede katel perpani sombo jeung aki. Ba ada masih mate. Maaf. Abdullah mate. Pai ko jeung aki. Orang tak kira ngucap. Abdullah mare eko puraki. Tak kira aja. Mayit pakun. Mayit mare ko puraki. Elang terus kenyaman. Abdullah mare pandi. Mayit mare pandi. Sini Abdullah ne elang lah. Masuk ke kuburan, arroni ba beli boleh ban Allah. Karena ba beli boleh, nyaba bah, terus bah. Apuk teh nyaman bah beli boleh. Kubur na mayit, benih kubur Abdullah. Suakan. Boleh nak hebay dah. Boleh ngerti terus sampean. Mun ngani ka mun bahasa apa cek mah beuna insyaallah orang awam cek ngerti dah. Iki. Deki lek moleh nah. Punga. Sama kira-kira. Tak kau wah dia ro dekian, berema pengajian lebur. Locol. Kok asa gelek kayak tabu. Esena berema, kok tak ngerti gitu. Sambian make tak ngerti, ibri na pengumuman. Sedaja si hadir. Mul julasa la yashqa bihim jalizuhum. Si apolong kapiring si bulangkong baniga. Sera saos, ngideh tak ngideh. Ngerti tak ngerti, ojong tak ojong, seneng tak seneng, keburu tak keburu, bunga kapi tak gede bedi papalang ben Allah. Sabarlah, burung semua lihat. Dei ngakal ring tukang pidato, mulai tak kikir saya baba. Para Pak Sahman waktu kata, bapak engkau le apa ya? Halo Pak Sahman, ya ini lagi. Monik kalau tak kira jalakan, apa boleh sambil ya? Beda kabar Pak Sahman, ya, mon kita, mon tak ngide, mon ngabar nikah kita mapunga, para sarah kelum ya, ya ini lagi. Pak Sahman, mon beda tamoy hormat, makai kun aing, mon tadi beni aing melodar dan sebarang deh lah. Terus kopi-kopin kena dia. Resmi dah iya mon dina karena mon di biasa mon ero mate pucuk kun. Mana wah pun pingo. Wah gelon. Mak kita amar ya gelon, Bok. Are sama sebara. Hoi, ini. Maki kun aing, Pak Samad, maki kun aing. Tak usah berkat kan nikah. Wa idar tahala irtahala bidunubi ahli manzil. Bila man maren tamo ini kan. Pak Samad, halo. Mon mode kapi tamo ini kan termasuk kiai bertombet termasuk muslim sabidato. Marin berkat ditambahi. Benih gini kamu lolo. Napa? Tu sana bahasa Ahmad bini na anan kapi lober. Berkat lagi ka mau itamu ini kapi. Biar bang ojak kastentar. Jande gelo Arya koma kita titik lu marin. Oh, ala bunga. Sahmat bunga lah. Tamu iso sare. Kiburu tamu isi bunga wasa, mata sosa, ya, mari leken tena, mari na pak, bila baleman sambian, lenyam bitusan Ahmad, Jepon, fayul qafil bahar,
Allah ngutus malaikat tu sana sahmat guru itajok pun malaikat dodo si petro kemian pai buang ke tasnya keng bininin bahasa sahmat monondo si itajok terus ke din sambian pah tenorok kia Allah berarti bahasa sahmat tadi tusa tamu tidak sendi tusa kumo maufuran lakum lemo le sambian sabora tusa nakapi Allah karena lah kosong lah tadi tusa laku agak boleh nyari onjangan boleh halo ambian pak keng mon bah mau beda kadane ka ini masa oleh wahai matur je benter keng kiai roka malam Jumatan kan to beda malam rukun kematian lo beda make beni malam Jumat malam napa beda ki sip sakalangkong kedua berarti dak mata dak tuser roka tuan rumah na beri kopi lo bertu sana ambian senyambi pada lober gitu jadi ban malam Jumat lober kan setoh aku boy boleh metu dadi jan gulan ja umat Nabi Muhammad lo kare pamulja ungku skapin apa ni kai pamasuk surga Pak amin ke kau lagi reng tani ke mau ningak panjenengan beda si acabi sapi datu ibai cabi si orang kau lagi melarat ke masa kau lebih apa jeng apa ni ke apa jeng pas top dom to mingak panjenengan tak bisa kemas ngari ya ini ke beri nasi muda apa jok terang sekakeng kau ring jok iya sapi datu bendi pese sing ini ngaki banyak raja lakor apa jok ngocol din kiai jok mun yocol kau ring pagempang mun kau ring peberak mun kabe dei kocu benih bah kambak gampang kau ring beberapa ruci jadinya nyaman ini hadis sesohe kak seni kakak gula maja Arab pak lu keng takut salah pola ni syuting dia teliti biar sembendeng jak kecak ruang ambian ini jangan ngaki hadis ini dan kemarin sanjak maturway hadis ka itu riwayat Imam Muslim pada sahabat matur ka Kanjeng Nabi araaita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim nika maturana Nabi abdi namun apa jeung Nabi kop cokop selima bekto kas Nabi tak toman salatan sunnah qobliyah ba'diyah cocok iya cocok tak toa tahajud Nabi tak toa duha kan cocok sip biar mah ngocak mun rek kiai teh kan mun la cocok kiai berbah kiai lah kan mun tak cocok kiai berbeni kiai pon abdina Nabi apa asa kop cokop Ramadan Nabi tak toman Senin Kamis tak toman Muharraman tak toman Dzulhijjah keng abdin sekakan berang halal mun berang haram abdin tanda Nabi ibadah gak dito tak benambai pon abdin Nabi bagi masuk surga Nabi sekop cokop ngak nikah qala na'am masuk masuk kafir ya berarti dek karen lagu amin Allahumma shalli ala Muhammad bahwa ada sakertek lematin menggadang kok kena jengkok tu semodono beremar iya beri nasi modern boleh siap kula menidak memoda ni kata tulisan sahabat ni pengkir raudhah ni Madinah ulah timun ka raudhah laku beda tulisan ngani syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati tang syafaat riyah isidia ki banengko ka andi tang umat-umat sejeraja dosa saya tobat tolong na banengko aku ning akhirat halo bani dosa kene kak dosa raja tolong na tetimbian mangulai mangken pabanyak maja solawat ka Kanjeng Nabi solawat napa ki musleh terserah kula tak tolong atur lembian Allahumma sholli ala Muhammad pada sallallahu ala Muhammad pada napa boy pon siapal sambian solawat naria pada solawat fatih pada terserah pon ya toren pabanyak kak laku gang kok seni kapon tandi anu tandi lako laku gang ku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terus seni kak anapa mun lebur maja solawat insyaallah sambian masuk swarga na gampang anapa andi reng delem
Wandiring dulu. Serering dulu mah Nabi Muhammad. Karena orang yang mau solawat, kak dito sarang malaikat Jibril. Beda ngagin. Laporaki nyaman apa nyaman bapakna. Pas kanjeng Nabi ada bu. Ma min ahadin yusallimu alayya reng di mabai saya ngolok salam gak kau lebat solawat. Illa raddallahu alayya ruhi. Maka waktu jadi tangan roy beli boleh katang fatan hatta arudda alaihi salam sampai engkau bisa malas ke salam orang jadi berarti orang baca solawat berarti pada depan kanjeng Nabi berarti wong kau leban panjenengan baca solawat catet nyaman sareng kanjeng Nabi dereng dalam enggak yang dalam jadi gua laku orang kata nih wah dur nyolodur masuk swarga yang bawa mon malaikat damar ya sok swarga malaikat siapa nyoro Nabi Muhammad ya tahu mon dia ring do pah mangken ning mak molole kok tako kau lagi mau apa jang tak hoso ke ken gule kita tanya saya rasa hoso mangken kak tujak kebedaan kada ni kata reh kalau tak tawa saya rasa hoso jak ngojan sedika apa jang mun tak hoso dak gunana jak ngojan sedika haram banyak ring apa jang ambu mulai dak gunana magi gula jora ambu buat ente gelu coba mungkin saya ngocak tak kira bahosok terus bener baik aja pas terapas mungkin apa entah Dabun Agus Bahak Nur Salim tak usah hosok ken apa jeng deuna kauliban banjir dengan yeti ni ban Allah sujud di hadapan Allah ni kampun nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kaulah sedekah yang tak ikhlas mikirnya ikhlas lagi sedekah kamu beda ikhlas makin tore onjangan jak beri berkat jak beri ngakan jak beri nginom tertawa mun tak bah mole lagi tapi ngonceng sama tapi dah apa nah marah mun lamba mun santre suruh bangun masjid ke kiai tak minta bojoran kak tak minta bojoran mun samangken tertawa gula pesantren gak mabai masjid bangun to kang ngajak bajar tertawa mun tak miring maki kuban Baik periksaan ban kiain kata kang mak ipa miring kuba cuma banyak debu ya majar tak majar ada kamu silake lah sebini kikir toh kui kiai jero kiai ro dari ngajak habis bak nak apa ledai lah todus ke kiai pakun nolongi mari beri dar gulaku mole Allah ya tebang tak nolongi kok jadi gak dito berarabu tikal bon asadaka tikal makita ikhlas apa jam tore bon tikal makita hosok insyaallah pabunya maja solawat kau lebih ajunan ki bede bitong nang ya junna Allah Subhanahu wa taala demikian yang bisa saya sampaikan bola kak bulan ali sia saja nyambit jam biasa nyambit rasana guru lagar acara aki olening 10 menit sini kak guru lagar sini kemun perasaan berpan bunga mun berpan tak bunga maki sekecabit pada bener aja ngonceng roh mun tak tuli dateng kiai ada itu berem gelak zahmat berem beda kabar ke muslim berangkat apa berem jadi lagar sini enggak apa pekerjaan itu adalah maaf ya menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan terutama menunggu kepastian ini pada ngening arisan wah tak tuli ngening kan menunggu kepastian loh sampai habis loh salah habis apa nak abdina terus ngening arisan kiai oh iya bila jadi repu kiai kelampi biru kelampian biru sehingga mun ajalan tak boleh bentak tak bentak setia aja mordojo dah tojo mordojo baik kocok seret tak ngening entah hari ke kiai ajunan salah kitab kiai berapa mana tak ngening abdina bah polami tak kelampi biru abdina biru luar dalam kiai polami abenta abdin persis sering bui tak benta sekali tujuh di mana tujuh mordojo sengening di mah tepat do janab tina ya kurang ke mordojo jadi ya alhamdulillah nyaman mana aduh kau ni kata jadi
Hon sakanin toh. Korang berlangkong nyon sepora daripada sehat kabeh. Saya kayak kain ni lar moga dadi napa to fokus. Ah bakal beda sekadar pernyonan areng sepona ya benih penapa Fatihain dari sepora kabeh itu sana. Ajunan juga saya hadir ring tuwana matuwana kabeh pokon sendi keluarga sampean sedak tada umur sepora tu sana. Amin. Ben terteti orang ontong dunia akhirat. Langsung doa iki. Ngereng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fi kulli waqtin wa hina. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yartaji min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin linahjil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wasyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi matihi wa nusrati. Allahumma adkhilna ma'hul jannah فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها. اللهم ارزقنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذتنا فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين الموفقين للخيرات الهادين المهتدين إلى صراطك المستقيم الفائزين بسعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.